chất bom núi dứng vừa sọc vừa túc vừa vua nó lơ phiệp sai mong chiết pul nó không chất bà dương nó miền cầm rật na xâm đào từ lơ có sáu miền địch thả khăn chân này ọp mù màu cùng cuốn vừa rồi đó nó vị chia bậc căn hung hay vậy chứ bờ chiết pol có sao nó về miền này không chặt chẽn về cả tục của cha này từ pro về đôi phượng chẳng về sài nơi vật thổ ná về đọt nơi vật thổ nằng bờ phượng cho bán che cho bán phượng prey che prey từ dạng ná phượng có sao nó vì sài chất vì che chất vì thừa chất nó cả đại có họ cả hai nhưng là bay cắt bật thoi thì cái đây túc to là cắt bật thoi rồi gọi bỏ sầm ạt nơi rừng sài mòn có sao chiết pol nơi con chật nâng chành tìm đòn tam rồi dạ cà dul trôi chất nơi tầm nào này thòm mà chiết thì họ tha mình chẳng này cái tê bị pro dul tha mình nè nó vừa miền sầm pi bon xình cái này cái thứ bon chớn có cái bàn lọ chớn chẳng tới dương miền sầm pi bon cà phê dương phần nắng có dương bàn phần nắng chẳng dương đô pi chân nén tới chia riêng trade on nâng bon đại cái bàn phở chẳng dương ọt vô chiết pol một thải mày vẫn là dương vô nằm cả riêng trade on chấm pua xịt cái sọc nè đợt tấy nữa một tham mụ thì tá chỉ nằm phía bà isa cả chân này bởi dương ọt đăng tế dương bầm mồ chiết pol thải một nơi không chặt ưu thọ tại chiết pol hướng khang cung cuốn sọp kề chẳng tại bờ dương ọt đắng dương đi áo phượng nữa đó nè để cả tục trên cái hư khuôn này giống tôi là miền Bắc Nhã chơi bây giờ ở khuôn anh đăng thà cầm hăng để khăng kiến nó vì chỉ phượng được không chất vì đọt dương một kề hay miền Bắc Nhã cầm nọt đăng than đăng ngày thòm chiết mình nụ sạch nó với khâu niên chẳng dương mình ai không cái ở thưa đội dương kết đội dương cục rương nghe về tam thì say tam càn xóm bỏ quạt mau chẳng rồi có dương miền sầm mặt phiêu bậc không tha rương nâng thở thành trăng bao mình trăng khi mình phồm ca mình phồm nó về vì chỉ hai nòng mày cài tục nâng ai vì pro rương ráo vì cả lái sài hạt bảo vì bảo thì họ hạt vì miền bãi sắp phá về miền bãi sắp về bọn bảo dương miền bãi sắp cả phi dương bảo dương miền bãi sắp chẳng là tập phá của ban tập bãi sắp bởi tôi chỉ dương côi khai tốc trong ban mà rồi có việc bàn này vì Obama đối tha dương thưa sợi mà hạch tá việc từ bàn phá ta 3 tàu cho ưu thì họ dương dùng cho bạn đọc tàu dùng ngóp của việc bạn này đời sao dương sang hai tập bản năng chẳng dương miền Bắc Nhã chẳng dương ở sơ khả tục làng nghề anh nâng chỉ thân nam chỉ ba là hãy tăng dương bầm mồ là thì cái đây sẽ lạnh ca dục vô ca chạy rùm lệ phiếp từ chạy từ chung ca ọt áo mình cùng đông cung cuốn miền tây bừng ri sẽ đây lạnh nó oi từ lùm từ lì tới nhưng dương bao giờ pi sẽ cái đây tục nó ngày tại sao dương phi diêm bầm mồ triệt pol chanh pi chặt bà dương ở bầm mồ triệt pol châu lệ ăn một tên nha.
បើយើងអង្គុយចាំសេចក្តីសុខពីអ្នកដទៃតើគេញញឹមដាក់គេសរសើរគេលើកជើងបានយើងសប្បាយចិត្តអានឹងគួរថ្នាក់ពីព្រោះសុខនឹងនៅនឹងគេណាគេសប្បាយចិត្តគេឲ្យយើងពេលណាគេអត់សប្បាយចិត្តគេអត់ឲ្យយើងកើតទុក្ខអញ្ចឹងវាតើយើងមានស្មារតីពិចារណាថាបើគេសរសើរគេលើកទឹកចិត្តអានឹងវាជាផលបុណ្យជាផលនៃការផឹងប្រែងរបស់យើងប៉ុន្តែបើគេនិយាយអាក្រក់ដោយកំហឹងនិន្ទាឈ្នានេះក៏កុំឲ្យយើងរងឥទ្ធិពលពីពាក្យសម្ដីរបស់គេនឹងពេកគិតថាវាជាផលបាបគ្រាន់តែជាសម្លេងប៉ះទៅជាហើយរលត់ទៅវិញបាត់មិនយកមកអោបទុកទេយើងប្រឡែងវាទៅទោះជារឿងល្អក្តីរឿងមិនល្អក្តីកើតហើយរលត់ទៅវិញហើយយើងហាមឃាត់វាមិនបានវាជាដំណើរនៃធម្មជាតិអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងវាមានប្រព័ន្ធការពារគឺបញ្ញាស្មារតីមើលអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងវាមានហេតុមានផលរបស់វាទោះជារឿងល្អក្តីទោះជារឿងមិនល្អក្តីហើយយើងទទួលយកបានទាំងសងខាងដូចយើងរែកម្រែកចឹងគឺខ្លាំងខ្លែងគ្នាជីវិតនេះវាមានពេលបានល្អវាមានពេលមិនបានល្អវាមានពេលគេសរសើរវាមានពេលគេនិន្ទាវាមានពេលយើងធ្វើខុសហើយគេស្ដីបន្ទោសវាមានពេលយើងធ្វើល្អហើយគេលើកតម្កើងវាមានពេលយើងធ្វើល្អហើយមានអ្នកនិន្ទាឈ្នានេះបាទដល់យើងក៏មានដែរអាហ្នឹងយើងគួរឲ្យអាណិតគាត់វិញឯងអត់មានអីត្រូវទៅខឹងទៅតាមជេរបន្តិចផ្ដាសាគាត់ទេអាណិតថាគាត់ខ្វះបញ្ញាចិត្តចំណែននិន្ទាឈ្នានេះក្តៅក្រហាយខ្លួនឯងគួរឲ្យអាណិតវិញតាមិនគួរឲ្យខឹងចងគំនុំគុំគួនជាងយើងអត់ផ្ញើសេចក្តីសុខនៅនឹងរបស់ខាងក្រៅនៅនឹងអ្នកដទៃឯងយើងព្យាយាមបំពេញកិច្ចការងារឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមជាតួនាទីរបស់យើងរឿងគេសរសើរឬគេនិន្ទាហ្នឹងឬគេយើងទៅហាមឃាត់ការគិតហាមឃាត់មាត់គេមិនបានទេបើគេសរសើរក៏អរគុណគេទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យមានមោទនភាពអួតក្អេងក្អាងហើយបើគេនិន្ទាយកមកពិចារណាថាវាជាកំហុសរបស់យើងធ្វើមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឬក៏គេមានចិត្តចំណែននិន្ទាបើថាយើងខុសឆ្គងហើយយើងអរគុណគេដូចជាគេប្រាប់ថាមុខយើងប្រឡាក់ធ្យូងអញ្ចឹងយើងគួរអរគុណគេហើយបើគេនិយាយដោយចិត្តអាក្រក់កំហឹងចំណែននិន្ទាហ្នឹងយើងអាណិតគាត់ព្រោះគាត់ស្ពាយបាបយកទៅតាមខ្លួនអញ្ចឹងយើងប្រព័ន្ធការពារចិត្តរបស់យើងរឹងមាំយើងអត់សូវរងឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅមកនេះព្យាបាលរោគចំណែនពេលឃើញគេបានជោគជ័យទម្លាប់អបអរសាទរគេទៅកុំចំណែនអីចំណែនទៅគ្មានបានអីមកយើងផងបានតែក្តៅក្រហាយចិត្តឥតប្រយោជន៍ហើយបើគេដឹងគេស្អប់ទៀតគេប្រឹងគេចេះគេមានបុណ្យទើបគេបានបើយើងអត់យើងប្រឹងទៅមិនមែនត្រឹមតែត្រេកអរទេតែទម្លាប់ទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តពេលគេធ្វើបានល្អចិត្តអ្នកក៏ត្រជាក់បុណ្យក៏បានមិត្តភាពក៏ល្អតែបើគេបានដោយទុច្ចរិតយើងគួរ
សង្វេគអាណិតថាគេបានសាងបាបកម្មថ្ងៃណាមួយគេនឹងទទួលផលកម្មនោះវិញមិនខានយើងមិនត្រេកអរជាមួយគេទេហើយក៏គ្មានអីត្រូវចំណែនដែរតែគួរអាណិតវិញមនុស្សចិត្តល្អចិត្តត្រជាក់ចិត្តទន់ភ្លន់ចិត្តមានមេត្តាចិត្តរីករាយចិត្តត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃចិត្តមិនសូវស្មុគស្មាញចិត្តលះដាច់ស្រឡះចិត្តធ្ងន់ចិត្តចេះអត់ឱនយោគយល់ចិត្តភ្លេចរឿងមួម៉ៅចិត្តចងចាំរឿងល្អរឿងបុណ្យកុសលចិត្តក្លាហានហ៊ានទទួលរឿងល្អក្តីមិនល្អក្តីចិត្តតស៊ូចិត្តព្យាយាមចិត្តមិនចុះចាញ់ចំពោះឧបសគ្គចិត្តមានក្តីសង្ឃឹមចិត្តមិនប្រកាន់ហួងហែងខ្លាំងចិត្តហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតចិត្តមិនសូវព្រួយបារម្ភចិត្តមិនសូវមានទុក្ខកង្វល់បើធ្វើចិត្តដូច្នេះបានអ្នកនឹងបានសេចក្តីសុខច្រើនវិបត្តិផ្លូវចិត្តជាសាមញ្ញជនគ្មាននរណាម្នាក់ដែលថាអត់បញ្ហាផ្លូវចិត្តនោះទេគ្រាន់តែតិចច្រើនតាមកម្រិតនៃការអប់រំចិត្តរៀងខ្លួនចិត្តមានវិបត្តិព្រោះចិត្តសម្បូរមេរោគដូចជាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយឆេវឆាវខឹងក្រោធភ័យព្រួយបារម្ភស្ដាយសំណោះគិតច្រើនស្មុគស្មាញមិនដាច់ស្រេចជាប់ជំពាក់ហួងហែងច្រើនចំណែនឈ្នាននេះលោភលន់ហួសហេតុជាដើមបើមិនទាន់ឈឺខ្លាំងទេត្រូវចាប់ផ្ដើមព្យាបាលបណ្ដើរទៅរៀនកាត់បន្ថយរៀនលះបន្តិចម្ដងដោយស្មារតីដាស់តឿនខ្លួនឯងរឿយគ្មានព្រះអង្គព្រះអិនណាមកជួយយើងបានទេតែបើធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវមានពេលសម្រាកពីការងារខ្លះដើម្បីលំហែកាយលំហែចិត្តឲ្យបានស្រួលគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្បែរមនុស្សល្អស្ដាប់រឿងល្អមើលសៀវភៅអប់រំចិត្តជួបជាមួយគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រពិសាថ្នាំតាមវិជ្ជបញ្ជាស្ដាប់ឱវាទពីព្រះសង្ឃហើយរៀនបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរៀនព្រមតាមរឿងដែលកើតឡើងរៀនសម្រួលអារម្មណ៍អ្វីមិនចេះតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេ